Pa to je jedno veliko pitanje, šta je potrebno ne samo srpskim startupima, uopšte generalno startupima, ali ako pričamo o našima, trebalo da budemo malo hrabriji, da budemo malo više, da imamo malo više poverenja u sebe, da imamo pravo i da možemo da se takmičimo i da izađemo i da pobedimo. Jednostavno, bez ikakve dvojbe, mi imamo kvalitetne inženjere, mi proizvodimo odlične proizvode i tako dalje, međutim, trebamo da budemo malo kvalitetniji i bolji u načinu na koji mi to prezentujemo, prodajemo, monetizujemo, marketički način na koji nastupamo, jer šansu ćemo dobiti bez ikakvih problema, ali tu šansu trebamo da iskoristimo na najbolji način. S te strane treba se okružiti kvalitetnim ljudima, dobrim savjetima, možda eventualno i stvoriti neka partnerstva koje imaju smisla u tom kontekstu kako bi se ušlo na američko tržište, kako bi se opstalo na američkom tržištu i naravno kako bi se postavili u neki kolosek koji nam dozvoljava da eventualno i pobedimo.